Vlog! Ay, awanan di asawam Karina. Nagsadaot, si kalatan tinamnamaon na. Makauma kayo nanang. Nilatan Salvador ti makikita yo. Isakit mo jay sadot nga asawam. Ay na, Karina, kastalatan. Apay, kaya't mulatan na si katimang manggad kat pakpakanam di asawam. Nga imbes nga iso ang lalaki ti agtrabaho, ta iso timang pakan kada kayo kadagiti anak yo. Kat sana bali tagtaltalon mat. Agmulmulay tinatnatang. Ahaw! Kumaan na damot maapit na. Agapitan dagiti daddo maaman nalon. Angam isaw kat pulos ajak na puutan na nagapit. Ay. Angam ala, tapno awan mat maibagbagam kanyak. Sige, saan akong ngagsaupay. Makamukan. Tasyak, isaksakit kalaeng, ta anak ka. Nanang. Angam no tagidaksam day tapa ng dilaw ko iti asawam. Ay makaamukan. Ha! Mga lakamot nga roden iti tangdanam nga agaywan kadagiti anak mo. Tadyak kayaten ti agaywan pay. Ha? Ha! Tultulungan ka. Ay aywanak dagiti anak mo. Angam kaguranak. Gaputa dilawag ti aramit ti asawam alanggong. Kwa nanang. Langgong ti asawam. Sadot! Ha! Awan kat babain na Asika nga asawa na timang pakpakan kan kwa na. Karina, ilan anak man iti. Kanag, kaya ko timangan. Anya? Ha! Day talang amin agin inom ti araramidem mat Salvador. Nabartag ka manen na simangpat. Diyak nga ron, kaya tiyagan dito balay. No iti aldaw. Tada, tinalaing nga inam. Ha? Kus sila panak. Gapot asadot kamat ngamen. Ay, Salvador aya. No di mo kaya't ako silapan na kaninanang or no sam tabiyag mo. Ay, madingamin di aramid mo. Sadot ka. Ay, Nida. Hoy, Salvador! Nakaturo ganti ka sarsaritak. Way ak dita supa amaturog. Ilak ko tiri daw ti siledni. Tapno sana makastrak. Disturbo manen iti panaturog. Day, si kamot day tamasabat ko marinida. Napunno itinatang ta sinusuon mo alaba. Aywan Mari Ignacia. Tanagapit ni mulong itinateng na. Tumulong ak nga agibunag. Ay imbag ka pa'y tanagagat jay manugang mau. Kastala tibiyag amaray. Nasken nga aggagal. Kanusaan agbisay dagiti duwa nga anak dakin ni Lisa. Ay imbag tanagagat jay manugang mau. Jay manugang ko ngay. Ay awan. Ay adaman nga tani jay balay damat maturog. Sige, Mare. Ingkan. Tadi kakit maktangan anak kasusoon. Ala, mangalakan iti dengdeng Maray. Ha? Ikanak, Mare? Wan Maray. Sige, gumawat kan iti may sa arepet nga otong. Taimbag lang nga ilaok mo iti dengdeng. Ay, agyaman ak nga rod, Mare. Sige, gumawatak di talabam. Nay, mayat kapuros day ta utong bagay. Mayat ti kasta kapuros ta nasamsam idengdeng mo na. Tadamot tayo ukrakin kamatis dita. Isaon ti pangilawakam. Ay, wen lakay. Ay, apalak man ni Marinida. Ngamen, nagagat tay manugang na. Kasita, agapapit naman ni tinatengda. Kasjay ati manugang, nagagait. Tay manugang mungay, sadaut? Win nga roda. Ay, jakman mo ken ni Karina, ta itulok na akasta. Ay ayaten na nga rod mait di bayam. Ha! Imbag ko mano jak makitkit at aramit ti asawa na.
Inaldaw nga da kiti balay da. Tao awirak nga ro dagiti anak da. Ajak agkid daw iti tangdan ko. Anggam ni Salvador ay apaw! Day talamapan mang sisiim iti arak ti amuna. Ay, Inton rumwar iti balay da. Limpyo. Anggam inton sumangpait. Agdiwar-diwaran amag na. anyangay nga raw kat sadot might. At ay tala arak ti mapan na sisiimain. Isuaman ipod inton bigat. Sa anak amapan ijabalay da. Ha! Makaamon ni Karina no awan agaywan kadagiti anak na. Pagkapay mulong. Ano man ang tiapit mo? Una, taday jela panagmulat ti amo ka trabaho. No jak sayatan ti panagmulak, awan mat maapit ko. Una, pare. Wow! Naihimas ti arak nang runa katadapay pulutan. Sige lang, Salvador. Siyatlat ta. Ay katwin mata pare. Paborito ti ginatang mga arak. Angam ne. Bitin. May salabot ti sangsangon tayo. Amom, pare Salvador. Para kada kamila kumakan ni mulong day ta nga arak. Iso amay sa lang ti ginatang kaw. Mimay ka ngamin. Iso talaga kurang. Kasla di kay narwam kanyak pare. Sika nga, pare Salvador. Kano kamat nga agapit? Ha? Kwa, kasano nga agapit ket kinantigas dagiti natenggaw. Awan na. Asikas mo nga min dagiti mulam, Salvador. Dapno agapit ka mat. Oh, bayam dita. Ti manakem. Adda maapit na. Kasta na ti biyag. Anyat? Kunam? Alberto? Ti kunak pare. Ti manakem. Adda maapit na. Ibagbagam ka diya sa anak amanakam, taawan maapit ko? Kwa, ano agapa kayo? Gusto malada ito yung panagiinom tayo? Sige, agawid akon pare Salvador. Sige pare. Agawid ka nga rudan. Dahil nakmet agluto. Kasi mat ni bakat ko, no isupay lang ka agluto. Kat nabambanog, anagga po iti trabaho na iji ile. Pwe! Unamlan manakam kayo at tawa. Agawid ak manlangan. Saan ka narumwar italakay? Gaputan alpasan kinalak alif ko. Saan nga umay ni nana nga agaywan kadagiti anak ta? Iso asikan ti agaywan. Apay asaan niyo umay ni nanang mo? Ay di ka nagsaupay. Basta sikan ti mangaywan kadagiti doang anak ta. Ay saan? Ingkay kada nanang mo, ta iso ti mangaywan. Inakmat sarungkaran dagiti mulak Anya? Kaano paya sinarungkaram dagiti mulam? Ita nga rod. Sige, inak nga rod ipan dagiti ubing iti ayan dananang. Tapno makatrabaho Bala, agawirak, basta dito'y balay. Tadyak kaya ti mapanidya balayo, tamasurunak iti asawam. Sana bali nanang, takunanamot amapan na sarungkaran dagiti mula na. Ala, sapay ko mga rod takasta. Sige nanang, makaamo kayon kadagiti anak ko. Tama nga numaladawak iti trabaho. Sayang ti maikasay iti sweldo. Sige. Dito'y da maturog. Inton rabi Tapno saan ka na marigatan? Tatalaga jak kaya ti mapanidya balayo. Uwan nanang, nuday tati kayat yo. Kunak manunapan mo sinarungkaran dagiti mulam, Salvador? Adda kamot gayam dito yung istor ni mami nga makaininom. Tatang, kasta laki biyag mo't, agragsak mo't na tao sagpaminsan. Anya nga agragsak? Ay, awan mo nga manugang. Kastamlatan. Parikot na ka ti anak ko. Ha? Inak malaing ay. Bayan nyo dahi, pasensya kayo iti katugahak. Talaga akas jay na. Mabuhatan ba, Salvador? Sige, kinay. Tira ti shot. Sige, shot tayo.
Ay na bakit? Nakatsambaak. Nangina ita ti sili. Iso nga apitin tayo nagitimulak. Unlakay, iso nga agapit ta ita, tapno mailakutan. Ay na, maragsakan Agyaman Alah lakay, ayabak dananang kentatang, tapno tumulong dang agburas iti silig. Ay na, Salvador, ayan nga iti apit mo. Kunak man no as-asigaswam dagiti mulam. Inigas da nga Rodan. Apay, di ka umapal kan ni Mulong? Nakatsamba ita iti apit na asili? Oh? Nangina ita ti sili. Iso ang nakatsambada. Angam si Kangay, ayan ti apit mo. Inigas nga Rod. Kat, kastam latang arudan? Ha? No di ka agagawa, talaga apanawan kan. Ha? Makauma kanit. Awan talaga ti bain mo. Nagpuskol ti rupam. Saan matakas ta? Bakit? Kanayon da ka lang arudan apasagidan dagiti dadakkel ko. Di ka pa'y lagnakam. Talaga napuskol ti rupam. Awan pa nagbabain mo. Ay, agungat ka, ha? Ita, taadadag iti ubing ijayan dananang. Ag naudakmatan ijay. Panawan nak? Ay, makamo kan iti biyag mo Kasano ako niya Ay, awan bibiyang ko kan ka. Tangay sadot kamat nga asawa. Kan ama ti pamilya, panawan da kan. No kayat mo ti mangan, agtrabaho ka iti pagbiyag mo. Mabisina ka talaga. Pulos nga awan natday ti pagbagasan ni. Insupot amin ni Karina. Kat impan na ijibalay dananang na. Nag-alasin. May turod na nagbisina ka dito balay. Mabisina ka talaga. Pare Salvador! Aray! Oh! Kaya't mo ti sumurot ka niya. Kuha pare. Naguli ka man. Apay nga aprusam tachan mo? Mabisina ka namin pare. Ha? Awan makan ko dito balay. Ha? Ano yan eh? Unay data. Mala. Apag iso. Sumurot kan kanya. Tapnumangan ka. Inta makipangan iji balay da pari mulong. Nagpinikpikan ka. Kat iyaw awis na. Iso mapanta. Kastaya. O sige. Mapanta nga rod pare. Ay, mga tayo na yun. Luto na yun, pare. Dakkal ti naglakwan mi iti apit masili, pare Salvador. Ay, pagkatungaro. Kasta ka di pare. Sikan tumit ngamin. Di mo inaiwanan dagiti mulam. Ken sadot ka ngamin ngagmula. Sayang dagiti mulam. Awan na apit mo, tanaigas damat. Ken nagkaruutan dan. Huwag nga rod pare. Mayat mo't lahing no aggagat ka, pare. Ta sayang jay dagayo at di mamulaan. Huwag nga rod pare. Ken, timanaw pa yung dabakit ko. Makamuak ka nun itibiyag ko. Iso nga ita, aggagat kan, pare. Huwag nga rod pare. Kastay ko na ni pare Albert. Ti manakam, adda maapit na. Huwag. Aggagit akon pare. Tamang ano sa andak asubyan ti pamilya. Ayos nga rod. Sige lang pare. Mangan ka ta. Ado ti sidaan. Nagpinikpi ka na. Kastanda ti panagyaman ko iti dakkel na apit ko. Awanin. Talaga karuutan nun to'y minulaak itinatay. Sayang mat ngagpaiso niya para Albert. Anya ita ti aramidin ta. Tayo nawis nak dito'y talon mo. Tulungan na kagdalos iti ruot. Ken agmula pare. Sana bale. Ta ikangkanto iti tangdan mo. Sigurado ka tangdanan na ka. Di kagdanag. Talaga tangdanan ka. Sige nga ron. Apag iso, tanalpas tayo kontrato akabiti. Iso ang mabalin ka tulungan dito'y talon mo, pare. Damag ko agim magat ka nun ti asawam, Karina. Naglawa ka nun ti minulaan na. Isuti ko na ni pari mulong idinasabat ko, nanang. Nasaya at mat no nagnakam itan. Sapay ko maa. Rumbeng laang agsalukag. No saan nga agsalukag, talaga asaan kami nga agsublikan kwa na. Oh, makita mo't Karina.
Naglawa day ti minulaak. Kat sapay kumaata makatsambak mat iti nangato a presyo. Pasig asili ti imulak. Tabarang nangaton tulat ti presyo na no apitak. Maragsakan naglakay. Sapay ko mata saan mo abaybay ang dagito'y amulam. Tadikat sayang ti gastos mo. Ay, saan itan bakit? Aggagat akon. Kababain mat ngagpayso ah. Asyak ti pakpakanan. Imbis asika, kandag iti anak ta ti pakanan. Lakay. Ang manipod ita. Agbalbaliw akon bakit? Aggagat akon. Tapno kunain mat dagiti tao ang manakamak. Ha? Pinasagidan dak ngamin idi da pare Alberto. Kunada, ti manakam a tao at da maapit na. Kasta? Wen bakit? Iso nga ita. Aggagatak man, tapno damot maapit ko. Sige lakay. Agyaman ak nga rod no kasta. Naragsaka, gaputak ko nam nga agbalbaliw kan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti manakem a tao at damaapit na. Tampok ditoy programa tayo. Kasta ti biyag! Sige, pautangan ka, Sonya. Agampang nga asim tabayadam to inton agsweldo nila kay mo ah. Ngamen, igatang ko kumaday ta iti agas ko. Ambumat kanyak, nagado atom tumarag. Gapot aglalaok, ti marikritnak. Una na, Berta. Unay kayo lakit din aya. Bayadak ka de. Sige, mabiit laeng. Tainak alaan ti 5,000 nga utangam. Agyaman nana. Ay nalakay, kurang pa iti kwarta nga igam ko. Aglon kan iti pagtrab-trabahwam. Anya? Ala ka din ata ni kasapulan di anak ta nga inauna. Kaasimat no saan tapat ganti kayat na. Ay, o sige. Aglonak to. Ala apag isunto inton kasangay na. Una, kakaiso na amadanon mo ti panagdebo ni Chere. Di ipaalmi ati pakaragsakan na. Kasta aya. Una na ika. Kayat kumat amapadasan jay anak ko tinagarbo a panagkasangay na. Iso nga umay kayon to Ay katwen Ngam itinto nalatak a hotel ti pakaangayan na. Ha? Una na. Ay na, saanen anasken nga agpasken kayo iti may sa hotel, Sonya. Tadakkel ti magastos iti dayta. Ha? May mayat matlaeng no ijay latan balayo. Mas praktikal ti kasta. No iti hotel, agbayad kayo iti dakkel. Anya? Ay nananang, mapadasak tumatlangan ti bongga party. Ay, awisak tumat dagiti amin agagayem ko. Kat iti daytan tungal daw, nasken anaka pimpintasak to. Ay katwa na anak ko. Sige, matungpal ti kayat mo. Ay nananang, nakaragragsakak at talaga. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Basta pakaragsakan yung anak ni, aramiden mo. Winfredo, si kanto ti kang runan amang tidkanyak iti rosas. Oh? Talaga, Cherry? Wen, sabay ko matadinak paayan ha? Wen, apay din na paayon ka. Maangay to ti dibu partit iti may sa restaurant. Ha? Uy, talaga mo't Angam sa bagay. Kasta latibiyag, Ura agbayad kan iti nangina. Basta naragsak ka. Ayos dayta. Kasta latibiyag ako nada. Wen kabayatan si bibiyag ka. Agragsak ka. Kasta latibiyag. Anya? Buludan yaw ti pensyon ka. Un kumaa, takasapulan ni Cherry inton agdibong. Tanasken mo't anagarbo ti partina. Anya? Alaka din alulo. Buludak ti pensyon niyaw. Isupay amainayon apang gastos may. Nay. Ha? Apay
pa'y akas ta ti katawa yung ay lolo. Kas lamangin insulto. Ay, una yan. Ala ka din, alolo. Amok nga ado ti kwartayo. Iso apabuludan dak kumaiti 5,000. Imbaglaan na yuna. Apay nga may nanas ka na nagarbo ti kasangay ni Chere. Mabalin yung ti agparte nga uray simple laang. Ay nalulaw, kaya't kumit amapadasan ti anak mi at nagarbo aparte. Awan nga rod kwartayo, kundi garbo kayo pa'y laang. Ay, kinamaag dayta. Ni lolo mo't. Sonya, laglagi pa to ibagak. Di ka kundi garbo, no pasig tumut lang nga utang. Saan abali tabayadak tumut laang. Mala, ikan ka man laangan. Tamaw ka di naktumut lasar dengan. Ang amnay bayadam tumut laang takasapulak ti kwarta. Ang bumait nga tumtumarak iti agas. Wan lolo! Mano tinalon mo, lakay? 20,000. Ang mga nukurang dayta. Ay kat makaamukan na. Sikan tumat ngamin. Kundi garbo ka. Katawan mo ti kwarta tayo. Unay kalakit din ay alakay. Tapno mapadas met ni Cherry at tinagarbo a birthday party. Tamukot, apahalan na ti kasinsin na ni Lorna. Nga idinag-birthday, naangay itimay sa hotel. Kat bungga! Wena, taado ti kwartada. Aday di abroad ti amana. Kabailan tamat nga ipaiday takin ni Cherry. Ay, makaamu ka man lang eh. Ala ka din Mr. Douglas. Bumuludak pa iti 20,000 pesos yo. Tabayadak tumutlaang. Amo mati paganurotak no siya pautang, Sonia. Wan, Mr. Douglas. Amo. Sige, pautangan ka. Ang naska nga agbayad ka dagos. Agbayad ka itinaykad dangal daw pa nagbayad mo. Wan, Mr. Douglas. Agbayadak. Bueno, ikan ka nga ro diti kwarta bulbuludem. Oh, anya nanang, nakasaganan ti amin? Mabalin kon nga awisan dagiti dumaray iti party? Wala na kaw. Awisak to ni Lorna. Ipakitak kan kwa na amas bongga ti maangay a party. Ay katuan na. Ipakitam akabailan tayo mat ti kabailan da. Wan nanang. Addan ti aramaten tayo. Kat ti aldaw laangan ti urayin tayo. Tapno maangay ti bongga akasangay mo. Wan nanang. Inton bigat, mapanak makisarita iti may sa hotel apakaangayan ti dibo partay. Oh, talaga matuloy ti dibo partim? Winfredo, katsapay ko matadumaray ka ha? Ngamin, si kanto ti kang runa na mangisala kanya. Wen, di kagdanag. Day talaga ayam. Ngamnas kan naka-formal attire kayo amin a boys ha? Da kayo nga 18 man amang itid kanyak iti rosas. Talaga mo ta. Wana, kan naskan a color pink ti polo yo. Gaputan na kabistida ak tumot iti color pink. Ha? Oh? Talaga? Winfredo! Sige Adamat kit di polo ni tatang ko aping. Di ison ti bulodek. Ken inakto buloden ti Amerikana ni Kapitan mi. Ta iso ti usarak. Anya? Una, adamat mabulod ko. Di agbulodak. Ngam ti aggastosak pay laeng. Saan ba't nga importante dayta? Tap naggastosak pay. Ha? Adamat mabulod ko. Di ison ti usarak. Sige, kastapay nga rod ha. Ibagak tulangan no kaano ti aldaw ti kasangay ko. Sige. Inak pa iti klasik ha. Bye! Ay. Una yan. Ikarigatan dati mga nga iti parte nagarbo. Ngampadak mo't laida mamirmirawat. Sa bagay, kastala ti biyag Ay, inakmatan iti sumaruno a klase. Ay na, nagpintas ka na nakaw. Bagay mo launay day ta bestidam. Kanday ta make up mo.
nanang. Nalaingak sa amang make-up niya. Mabitla nga. Nayunan tapay ba si tiblasyon mo, girl? Iti kasta, naranyag tarupam. Sige. Angem niya, misis. Tay bayad ko, di mo liplipatan ha. Kalpasan ti pa ng make-up ko dito anak kyo. Yung ti bayad ko. Wan, nakasaganan, ti bayad ko kan ka. Ay na, agyaman na Fredo. Kunat mo di kan makaumay. Nagkaar kay kisuot mo Wena, puresi ka. Nakapilpintas ka gayam. Numamake-upan ka. Uray awan makeup ko. Napintasak latta. Wen, angaw ko laday, Jay. Wow. Nagpintas ta bistidam. May bagay lawanay kan ka. Agyaman na. Wow. Talaga bongga da ito kasangay mo. Pasig ang naka-formal attire dagiti adda dito eh. Wen kasta ti kayat ko. Anya ti makunam iti day di adibo party. Bongga. Wen. Kasla party ti may sabak lang. Kasla baknang ti nagkasangay. Anya? Uy, sika Kasla kanayon nakapasagidan. Saan? Gamamon. Aming ibagbaga kat pudno. Wen? Dahito akasangay mo kat nagarbunay. Ngam ti madi. Pada kamat ama mirmiraot. Iso akasla sila nga panunote. Anya? Sige maray, mangan kayo raan. Tanaimas ti sagana ti anak ko. Ado ti makan, agbusog kayo raan. Wen nga ron, mare. Ay na, agkakaimas ti makan dito'y bongga. Ay na maridig na. Maminsan la mapasamak dayta iti anak ko. Wen amare, no laki ti takabaalan tayo nga ipaay ti para iti anak tayo. Alamay din tayo Kasta talaga dagiti naganak. Ay wen amare. Iso nga inkarigatak na ipaay ti kastoy anagar po akasangin ti anak ko. Nga men, ipatpatid ko launay dagiti anak ko. Nagiimas ti Arin ta. Mapadasan dati kastoy anagarbo akasangay. Ay talaga. Inton madanon dati makuna apanagdibuda. Agyamanak ha? Agyamanak iti dadar ayo. Sige. Cherry, agpakadak matan. Agyamanaken ka iti panangimbitam kanyak. Tapno mapadasak ti dumaray iti nagarbo aparti. Anya? Sika talaga. Sige, umuna ako. Agyamanak manen. Agyamanak matkan ka, Fredo. Ala, mudtoyin tay inutang mo kanyak al5,000, Sonya. Tay gatang ko iti agas ko, agraman vitamina. Ha? Kwalulo, awan pa'y mag. Itangal daw, tingkadang mo apa nagbayad mo. Iso nga, bayad ka. Awan pa'y nga rudlulo. Kasanuak nga roda na makagatang iti agas ko. Ado mo ti kwartayo? Ay, sana mabaling. Agbayad ka. Ha! Kundi garbo kayo, ngumawan mo't gaam kwartayo. No di kayo kat agraraman. Lolo! Kasano ngay Sonya? Lumaya ko na diti balayo. Tadi ka matan mauray nga umayag bayad iti utang mo. 20,000 ti inutang mo. Plus 10% na. Awan pa'y mo't sir. Sana balay, agbayad ak tumot laang. Sige. Ngam na ag 4% lat ta na utang mo. Ken sana mabalin na di kagbayad. Tano saan? Alag aming appliances mo. Agraman to'y balayo. Ay, anyamatan. Nagbasi ti masusweldok, bakit? Gaputa dakkel ti makmak sa iti sweldok. Ken saan lang at loan ko ti deduction ko. Adapay cash advance ko. Isong awanan manulangan ti matda. Kasanuta itan ang makabayad, lakay. Si kantumat ngamin, kung ti garbo ka. O ita, di awanan ti pagbayad ta. Kasanaw ka. Ala, ingkakit mangi remedyo.
Umutang ka lata, no da pagutangam. Tapno mabayadan ta, dagiti nakautangam at duma. Tani, kababain ta. Lakay? Ay, mistake bakit? Saan ama iparbang ti inaramid mo? At damat kit di basol ko Tain tulok po latan, di kayat yung agi na. Ang manyangay ita, nakautang tayon itidakkel. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka kundi garbo, no pasig met lang nga utang. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Ditoyak man amangan nanang. Nay, apay. Awan ka di tilinuto ni bakit mo? Awan nga ron. Ay apay ngay, katam mo na naggapo ka iti trabaho. Diyak man amoy ti dayjay babay. Aguray ka. Amangan no adamanen pagimimunan na. Awan ti babayek nanang. Apay nga raw akas jay na. Talaga akas jay na. Man nangimon nga asawa. Ay, saan anasaya at tiit den ti imon, anak ko. Iso ti pangibaganyo iti dayta nanang. Gaputa awan ti mading aramid kaw. Laglagi pa nyo kuma. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Ha? Nasaysayat pa ino. Agsina kami nanang. Ay, nauma ako ni ti asawa. Ay, saan Bayaman ta kasaritak to ti asawam. Nala, ingkakit din ijay kusina, taing kamangan. Uy nanang. Talaga mabisina kaon. Sa dino man ang tinagapom, Joseph? Ijay balay dananang ko. Apay? Ijay balay dananang mo? Wano nakisinarak ka manan iti dayjay at tiryang. Anya? Ay, susmait! Ay, anya ka din day tangay bagbagam? Agtal na ka man! Amo ka! Na-develop kayon kinitiryang! Na? Kat no inyang angkas mo pa'y iti motor mo? Anya? Day talaga gimon kan? Nabayagan a kurso na dam ni tiryang! Day tati amo! Sumardang ka man! Mangibabayan ka! Di ta ka man langay! Hoy! Sa dino ti papalam! Joseph! Apak iti trabaho! Inakagina na! Nabanog ka kinitiryang! Isa ti kulam! Huwag mo day tati kulam! Oh, batrip! Ay, salbag ka! Babaero ka talaga! Babaero! Ay na, Manong Joseph. Nagalasan ti warwaras ti asawa. Ay, pasensya mo ni Maet, tiryang. Agasam? Ibagbaga na akabit na ka no. Anya? Wan, ay bagbaga man ti asawa, Manong. Tama nga no jak makapagtepal kat masiwak ko tingiwat na. Ala, bayam tabagbaga. Pasensyakan kan ko na. Sige, Manong. Sige, inakon. Ay, nanamidrina. Ikanak man iti may sa kilo nga sukar. Aywan, mabit lang. Adto ti asukar, Joseph. Anti mo ti bayad ko na. Ay, amaw, Joseph. Kasta unay ngamin nga imon ni Mait kinitiryang. Nana. No may dito'y istor ni Mait. Ibagbaga na kanyak anakita na kayo kano kinitiryang nga agkib-kibin ijay ili. Anya? Kasta ti bagbaga na. Iso asi ka nga main, Joseph. Liklikam ni tiryang. No adaman relasyon nyo ay putdemong tamadi dayta. Nana. Saan? Anya ka kadi? Makitam ita! Pudno ti kunak! Babaem da jatir yang! Mapagtitakan ka, babae. Nakita kayo ita ija istor ni Nana Midrina! Nagmayat ti saritaan nyo! Siguro! Agtultulag kayo, agsarak kayo anya! Anya? Sige! Makisinarak ka kan na! Wan! Napimpintas ngamin ni Tiryang nga mitisyak! Iso nga isok sukat na kun kan na! Ay, namasurunakan ka, makitam! Tanya ti aramitam! Tung paanak! Sige! Aramitam! Huwag man
Laangan tapno makaraman kamot! Salbag ka! Maitaradnak pa yun na kabilan! Anay ko! Di ka pa'y lagnakan! Saan lang atong pati maramalam? Ay nalakay, agap apa kanumananda Joseph kan mae. Kuna ni Biriyang, talim mabas iti paraangan da. Bayam ida. Mapantaman adwa ije balayda. Tabagbagaan taman ida. Ni mait amanugang mau. Apay, mabagbaga maya day jay. Basta kasarita ta ida Mala, mapanta no day tati kunam. Dayta ngamin anak yun, nanang, tatang, babaero. Ay nakasla diyo mo ti ugali day ta babae. Nanang, tatang. Anak ko, pangaasiyo ka de. Taunusan yun ti diyo nagkinaawatan. Oh? Ni mait ti pangibaga nyo ti day ta. Tawan parikot kanyak. Isaw ti ayan ti parikot. Sa anak mo't nagbababae. Anya saan? Ay, hostaon! Pangaasiyaw tadi kaya gapa iti sa angumay. Si kamot mait. Awan mo't ti pamanagnak mao nga da babae ni Joseph. Ang imong kalata mga imaon. Day ta tigapuna ka na yung ti apayaw. Di yung kanunungan tanak yung tatang. Di mo pagsawan iti kasta ti amak, mait! Tapod no mo ti bagbagana. Awan kutbain mo Agsinatalangan? Makitam! Nakarit ka nga agsinata! Takasanumat nga nain! Nitiryang ti kayak mo nga ikabalay! Ay, rumuarak man langan! Oh! Hay! Sa dino ti papalam! Inak itayan ni Tiryang ang pagimimunam! Inak agkan iti lips to lips! Yan arakopak iti nakarirong! Ay, Ay, pwisit ka! Agsabli ka! Mardang ka, mait! Di ka naklaw akasta takababain ka dagiti karoba. Awan bidang dagiti karoba! Tasaan nga iso dati mang pakpakan kanya! Mait, talaga ka de adi mo ornosan tabagem. Kastamlat ta ka din. Ha! Jay anak yo ti bagaan nyo, nanang! Amo, mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Laglagi pong kumaday ta. Isuan anyaman ti parikot yo iti asawam. Pagsaritaan nyo anaimbag. Napudno ti kunan ni nanang yaw, mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Isu nga ikatemon day ta panagimimon mo, mait. Anya, nagapa kayo? Ngam dito'y tinagturungam, Joseph. Amahan no pagimunan nakmat ni Mait. Bay amlat nga agimon, biryang. Sana may kat day takin kwa na. O asino la ditan ti pagimimunan na. Ngagpapan ka ni Bakit Maria, kat pagimunan na pa'y. Agraman ni Mary, adongo nila kayo na. Kat pagimunan pa'y ni Mait. Ay, nalabasan dayta, Joseph. Ngam amangan ngamin mo't no sobra ti panagayat ni Mait ken ka. Isu akasta, manangi mo. Oh, saan nakas di ti ayat, biryang? Ti ayat, man nakaawat. Saan nakas ken kwa na? Ala, kat ano samata isu ti asawam. Kastala ti biag Joseph. Ay, ikanak man kit ti dita iti may sa serbesa. Daytay, nalamisa. Awan, mabiit lang ta alaak iti rep. Oh, ato ti serbisa. Lukatamlatan Ang damot pang lukat dita. Di amanak Oh. Mayat tilamis na. Oh, Joseph, ti asawam. Umayan dito'y. Nay, nasakit ti panagkita na kanya. Aha! Dito'y gayam istor ni Biryang tiyayan mo, ha? Mait. Apay, iso ka di manan ti babaeng ita, ha? Joseph! Nay, tanangam ti panagsasaom, Mait. Di nakiraman iti imon mo. Taro, pam-ampang! Tupakak
Adto pa'y tarupam iti bataw. Sana ka lumaban ka, mait. O Joseph, pangasi man tayawid mo day ta asawam. Agulon sama dito yan. Agawid kan, mait. Ay, di ka mangibabain dito, eh. Ay, umay agawid kan. Umay kan. Tinakbuyo din na kasta, ha? Mangibabain ka! Talagang kayam adi mo kayat ti agawid, ha? Tabambantayam da ito abiryang. Makauma ka na! Wen! Naumakan kanyak! Ngamen! Adamanan babaem! Nibiryang nga agin pipintas! Ay, pangasan, Joseph, yawid mo ta asawam. Mangibangabain. Anay ko! Makitam! Kabilan nakpaiti sangot amtang ababaem! Nano di ka pa'y nagawin? Ipang-orkon to'y buti ti arak di tanganam! Ibuong mo amin agamit dito'y balay, salbag ka! Babaero ka! Nagmayatin ni Sumyukin ni Biryang iti istorya! Kat iso pa yan tin sakit mo! Uston! Di ka nagsaubay! Itamot lang! Agsinatan! Agawid ako ni balay, may! Gaputa dya akong maanusan ti ugalim! Sige! Pumanaw kan! Di ko ram kite! Ingkan makikabalay kinitiryang! Wano ni Biryang! Wala! Adayo na pimpintas na ngamitisi ka! Isu dati kayat ko! Sana si ka! Isu apanawan ka man langin! Agsinatan! Ay na, won, tiryang. Kasta ti kunada. Nagsinan da Joseph kan mait. Kat ni Joseph, agnanaod itan ije balayda. No kasta, nauman kan ni Mait. Nasaysayatan da ita. Tapno agpatinggan ti panagim-imon na. Ay, uray siya kat pagimonan ni mait. Uray siya ka. Uray to pa niliti siya kat pagimunan na. Inyang kasla ni Joseph ni Leticia, tanaki ang kaslakit nga rod. Ngam idinakita ni Mait, ay na, pagimimunan nan. Anya? Kat adamat asawa ni Leticia? Natataar pa ni Lubimino nga asawa na ngam ni Joseph. Isumat. Ita, agimon pa'y laang mat ni Mait. Pagan ano ngay ni Leticia nilakay na. Ay, sabali mo't talaga ti ugali ni Mait anya. Amin sakit di makita na akasarita nila kay na babae, kat pagimunan na. Nalabos. Ay, wala nga roda. Nagalas ti ugali ti asawa akasta. Kat no saan nga agbaliw ni Mait, amangan no saanan asubyan ni Joseph. No kasta, ijayan balayaw ti pagnaudan ti anak mo Marilinda. Ay wan, Mari Medrina. Nauman ni Joseph kan ni Mait. Iso nga uray agsina da ka naon. Di ka asimot di manugang maun ta pinanawan ti anak mo. Ay kat makaamon iti biyag na ah. Saan mo't mabagbagaan? Ingaran na kami mo't akatugangan na. Nukasta bagbagaan may. Saan mi mo't akanunungan ti anak may? Ang awan mo't ngamin makita mi nga aramid na amaday. Ay talaga kitday aman nang imon ni Mait nga asawa na. Ay, win nga rod. Ay na Marilinda, ingkalatabagbagaan ti manugang mo. Tanarigat no panagsin at ipagtungpalan da. Binagbagaan men kan nilakay ko. Ang sana dungag. Iso makamon iti biyag na. Ala, Marimidrina, ikan na ko niti powder asabon. Tainak man ilabadag iti kawas ni Joseph. Ay na, sika pa yun ti mangilaba iti kawas na, imbes ati asawa na. Anya ngay nga road. Ala, mabitla ang maray, taikan kay tigat-gatangam. Oh, si kamat gaya Mait. Anya tigatangam. Wah, sa anak nga umay gumatang. Nadikat, umayak agpakawan kan ka. Tainapapa ka. Nagimimo na kan ka. Ay, Pakawanan na kumabiriyang. wen, awanan day jay. Diyak gayam ka ba ulan na di naksangputan ni Joseph? Talagang samot na di naksangputan. Beryang, ikanak man iti sabon anabang lo? Mabitla ang tiryang. Ne, Mait, anya ti mapaspasamak kan ka?
Agsangsangit kan samot. Pakawanan na kumamot tiriyang. Nagim-imunan ka. Ha? Pakawanan na kuma. Kas itinako-nakon. Awanin da di abanag no para kanya. Mait. Basta agbalbaliw ka kuman Kating kasurutan di asawam. Tagpakawan ka. Tapno saan nga agbanag iti panagsina ti estado yo. Sorry, Joseph Lakay. Agbalbaliw akon. Sana kun nga gimimon pa. Ipakitan pa iti panagbalbaliw mo. Sakto subyan kay di balay. No ita, di tuyak pa ibalay may. Iso nga gawid kan? Lakay. Jakpay kayat ti agawid. Tanataltal na ti panunot ko dito ibalay may. Anya. Kas itinakunak. Agsubli ak iji balay. No talaga ang nagbalbaliw kan. Makitam tinakunakan kay di mait. Panagsina ti ibunga ti sobra nga imon. Una nang. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno sublian na ka ti asawam. Una nang. Ikarik dayta. Agbalbaliw ako na talaga. Tadyak ngayam kabaela na mapukaw ko ni Joseph. Ipakitam iti aramid ti panagbalbaliw mo. Una nang. Agbalbaliw tapno agawid ang ijay balay ni Joseph. Uraya ti panagawid na nanang. Ditan gagayan tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Tampok ditoy programa tayo. Kasta na ti biyag! Nga lamangan kayo. Numalpas kayo amangan, aginaw kayo ha. Gaputa talaga na bambanugak anapan nakitagad. Ay, Wala na. kat tinalay nga amayo. Sa dino ti ayan na. Agday di balay da Uncle Nestor, nanang. Anya ti aramiden na ijay. Agay ayam da iti Ches. Anya. Di pa ilay may kumamot nagluto, tawan lang nga rudin ti aramiden na. Why nga rod ananang? Da kami ka ni ading kat napan kami ija tiyandaan. Naglako kami itinatang ni Nana Petra. O di anda kwartami. Adan tubalon mi intun Lunes. Kasta, birhin niya anak ko. Nasaysay hatin no, nasa lukag kayong agkapsat. Tulungan nyo ti bagbagiyo. Tano di kay aggunay, ay sos, awan balon nyo ang mapandagadal. Apay ti tatang da Junjun kan Rico. At damot trabaho da. Amo yung mutunte amayo asadot. Iso ada kayo, di kay agsadsadot ha? Agsalukag kayo, tapno di kay maawanan. Wala na. Malamangan kayo. Saan yun nga urayin tayo amayo asadot? Ibusin nyo kit din deta si daan. Makamunto na agluto iti si Dana. Tagungguna na. Sadot mo't nga men. Oh, adto titangdan mo naglaba, Marcelina. Agyaman na ka. Ayaban kan tumanan no adda ipalabak. Ay na, agyaman nak Susana. Alakot. Ikatang kumutlangan dito istor mo ato itangdan mo kanyak. Ay kat sige Ikanak man lay titalong nga itlog ditan. Inam abukol alongganisa ken gatas. Ala, mabait lang. Itlog. Si daan mi intun madamdam dayta. Sasagday sa kami ititlog Kun sagdudwa kami mo itilongganisa. Ne, upat kayo man. Rumba nga upat nga itlog kanuwalo alongganisa. Da kami lang kadagiti anak ko ti aksida. Puwiran ni Ricardo. Ne, apay ngay adi mo ilakam ti asawam. Ay, makamon iti kanan na. No kayat na ti aksida, di gumatang mo ti sidana. Anya? Ne, ayan ti makan, berhin niya. Awanan na tatang. Inibos men. Kat no nagpasit nga men dya impaluto ni Nanang. Anya? Apa di dak imbatsan? Kuna ni Nanang, makaamo kayo kanon nga agluto iti kanin nyo. Ay nagalasan ti ugali yo. Bagbagi yulat pampanunutin yo. Kastala ti biyag tatang. Tinasalukag mangan, tisadot agbisen. Anya ti ko naman? Hoy! Naglaingan nga ubing. Tasong basong batan naktayan. Agluto ak man langan iti kanak.
Ay nawon maray, dayta ti parikot ni Marcelina iti asawa na, ta sobra asadot. Kakaasin ni Marcelina nga agsal sa lukag, tapno sa andang agbisain. Ngam ti asawa na, ay, agtugtugaw latan. Kastala ti biyag, Hay, no kasta ti asawa, ay papanawag laangan Isupay apakpakanak, imbes nga iso timangpakan kanya. Ngam isukit den ti pakpakanak. Kastala ti biyag nga rod, Mari Susana. Adda sadot nga asawa, adamot na sa lukag. Sika nga'y maray, nasa lukag ka din nila kay ma. Aywan pirmi Uray nila kay ko Iso talaga asa anak nga agparikaw. Adang agpaiso day ti istor ko. Nga manulaang mat nga iti maganganan siyak dito Sana bali tanagagat ti asawam. Aywan amare. Gaputan nagagat. Adda nang i-recomendakan ko nga agtrabaho iti maysa nga opisina. Nga uray ti trabaho na kat janitor laang. Mayat day ta trabaho. Ited na pa iti amin asweldo na. Iso ang makaiduli nakmat iti uray basay. Aywan amare. Kastala ti biyag. Masapul nga agidulin kamot Tapno addan to kautem no talaga nga agkasapulan ka. O sige, mangantayon, Junjon, Virginia. Pag isula ka da tayo at alo, to'y linutok. Saan ka di akaraman ni tatang? Saan yun, Jun? Iso amangan ka din. Ay, darasan nyo kit itimangan. Amangan no agawin ni tatang nyo, dita ka ninyo. Sa dino nga tinapanan na. Kas iti sigud At damanin iti ayan ti kumpari na pumapalot. Day talatan makikakaaro, ba't aramidan na? Nasayaat. Makita yo, ti kasta nga aramid na. Takno diyo ko na ngem imutak ti amayaw. Ay, kas makita yung anak ko. Saan nga agsapul iti panggadan na? O kat, kasano tayo nga rod ngay? Tibus-busin nyo nga iti pagadalan, kasano? Inak makilakla ko iti tsindaan? Oray siya. Iso nga rod ako nakada kayo nga agagawa kayo. Takas tamot nga rod ti amayo asadot. Ay na, ngamang namnama kayo kankwana. Ay awan agbisin kayo anak ko. Nalamangan kayo. Ne. Apayasan kaya nagluto, Marcelina? Hawan ti mailuto. Anya? Ay no kayat mo ti agluto. Di kita, no adda mailuto dita. Adda ka di bagas? Ay kita, ano adda? Kita man ito pagbagasan. Salbag. Marcelina! Oh! Awan mo't karga to'y pagbagasan! Ay, kat parikot mo dayta. Apay nga awan karga to'y pagbagasan! Ay, sus! Damagam di tabagin Ricardo. Salbag ti kastoy abiyag! Kanayon nga agbisin da tao Hoy, Ricardo! Amom tiyagsaw iti kasta, ngam awan mo't mayawat mo kanyak ngay gatang iti kanam. Tapno di ka agbisen. Ha? Ay na, baka mo kan iti kanam, Ricardo. Tangay di ka mo't agagawa, di agbisin ka dita. Nagadukat nga amo yun? Pumanaw kayo dito balay ko! Awan pa'y serserbiyo at tao mat! Tanya ti kayat mo asawan, Ricardo, ha? Apay, asino kami itibiyag mo? Da kami ti mangpakankan ka, gaputag nanaad kami dito balay mo, kasta! Awan nga rod ti panggadak! Pues, manipudita, pumanaw kami dito balay mo! Nagsakit ti panagsasaom, ha? Pagkarit mo dito balay mo? O sige, pumanaw kami dito balay mo! Nay, anya day ta, Marcelina. Talaga ka di nga agabang kayon dito'y bakante a kwarto dito'y balay me. Susana. Kayat ko dito'y apagyanan mi, ta saan mo't unay anailot. Hay. Panawan min tinalay nga asawak. Ha? Lamutin na, adi balay na. Anya? Si kakit di man. Apay ka di ay adi kay agkin na awatan iti asawam. Sadot nga rod mare. Dila agkulkul dit itirabi iti pagalistuan na. Saan abali ata kayat mo mati makulkul dit. Saan lang? Anya tiganas mo nga iti kasta klase iti asawa, alaman. Ay, sabagay. Alo ka din amare, pangasim. Tadi mo ikadakkel ti abang mi. Wun, saan?
Manulaang mat nga iti abang na dayta. 1.5 laeng iti may sa abulan. O sige, Mare. Ay na, agyaman na ka. Adayin to ni Nana Petra anatang nanang, si daan tayo ka no. Ken, gimatang kami matan kinimanang Virginia iti kagudwat kilo agalunggong. Ipaksiw yun, nanang. Ay, katuan anak ko. Ay, imbag kayo pa'y. Ngamjay amayo. Ay, jak amo. Sana bali at pinanawan tayo matan. Ala, tagluto ak nga ruden, tapno makapangantayon. Tani, nabannoga ka talaga, napan nakiraap. Siya kung tiagluto nanang. Ala, aginana kayon, taayaban kayon to na nakaluto ah. Tulungan kan manang. Tapno mabibiit. O sige. Win Mari Anjay, talaga a pinanawan ng da Marcelina ti asawa na. Kat agab-abang dan dito'y balay ko. Sadot nga meng. Aya, kat no nakitak ni Ricardo akadwana ni Douglas, mapandan sa makikarpentero. Talaga? When might? Imbag man tayo nayaban ni Manong Douglas, kat ado ti kontrata na dayjay, agsasarunupay. When might, Mare? Nasaya at nga rod ano kasta. Awan no saan nga agtrabaho ay talagang agbisay. Nay, nagagit kamot gayam nga agtrabaho, Ricardo. Wen Mang Douglas, naamiris ko naragragsak ti pamilya no nasalaw ka ga. Ay katuan gusto takunam. Naragsak ti pamilya at tinasalukag nga ama. Iso amanipod ita, naggagayot ako, Mang Douglas. At panghasyo ko alaan daklat ako mga agtrabaho, no kastangad da kontrata yo. Mangnamnama ka, Ricardo. Basta nagagat ka. Sikalat na ti kadwa, kadagiti kontrata. Adda ita, adon tinagat-gatang ko nga basto dito'y balay. Dilata, noodles, bagas, ken adda pa yung nagatang ko at talo ka ba na bagas? Kompleton. Maragsakan laki din ni Marcelina no makita na. Agawid ka ni Jibalay, Marcelina. Nagbalbaliw akon. Diretso itan ti trabaho. Anya? Ibunag yun dagiti gargarityo. Tagsubli kayo ni Jibalay. Naamiris ko anaragragsak gayam ti pamilya no kumpleto tayo. Ket manipod ita, agsalukag akon. Ikarim day ta Wen, ikarik Marcelina. O sige, agsubli kami di balay. Katong palam ti karim, Nanang! Nagadumat ng tinoodles kada dilata diti kusina. Ken, adda pa'y talo ka ba na bagas? Di ta agbisinan? Saan la day ta? Ado pa'y tigatas, kape, ken asukar. Tigatas, para kada kayo anak ko. Ha? Ti kape, para kada kami kininanang yo. Oh? Rumbar kami ita kininanang yo. Tayong kami man makichinda iti naimas asidaan tayo. Takayat ko naragsak tayo ang hagsasango. Lakay. Saan matkat anas kan anaimas ti si datayo tapno naragsak tayong agsasango. Wen, amok day ta, bakit? Kakaiso na nga dakwartak. Di agsida tayo may itinaimas. Sige, tatang! In kayo nga roden makichenda, tatang. Ay na, Ricardo, agyaman na ka. Agyaman na ka nalawlawagan matlangan tapanunot mo. Kuna ni Mang Douglas, naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Kat mamatiak iti dayta. Iso ang nagbalbaliw akon. Nasalukag ak itan, tapno ditay agbisin. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok ita nga istorya, anaadaw iti pagsasao ako nana. Naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Tampok dito'y programa tayo. Kas sa latibiyag!